Hello, you got it. No, I get a life had a thoroughly not any lama shatoida that chiku thought kiro kissito me weda Tuesday no muju do kane the doganata sola daily crane news la go America do jamu week papatan in the dasoni lono do kane because leweda la knowledge session mono bakaweda la ponyagato kane because bakaweda Miniagile no let's talk about Canada no because Canada no but do puwa pa ganyo pula la we da Canada mano we de ba de no tinya we da Canada ka do ni di pa mo no ba sa do no pa ki ko hin no lo da no le te che de mwe pho do pa ke te ba kha we da no Canada ni lo no do awe ni the block ni be ha ula America ni chumo lo la ti ko ga na ki u the state no ko se di ni ti pha ni lo mo no ko ta ni no ya ta patu pata ba tila hu ti nya ma ni no bi ti nya ba no do Canada ni no ba ta ti nya di ti ko la akhu de be do awe ni ni mi kwa da la ti ko khet la kla ni no Canada ni a di da do ba no ko ta ni wa che da noตรูนี่จะแพ้ตาเฮเนาะตรูได้จะแพ้เนี่ยตาเฮโลตาเนาะดอเอาไว้นี่ที่คอลเนี่ยอัตาเฮโลตานี่โอ้เนาะภาษาดอมิเมดาละเอาไว้นี่ก็อเมริกันนี่เนาะอาร์เกที่ก็อาเบตาเฮเนาะบางนึกคนแหละก็อเมริกันละกุยเรามีปูแล้วว่าที่ก็แลดูว่าที่ก็เนาะละเวียนนาได้มีละมุทอตะกะตามีภาษาดอเนาะแคนาดานี่เนาะดิดาเนาะดิโตปาตาเฮโรว่าโคตานี่เจดาเนาะนิมิโอลาอเมริกาดานิมิฮาตอกิลอนี่เนาะเจเวดาละนเกเวดาแคนาเดียมเนาะko ta ni nimi de do la ba ta hi na ba ni no ko ta ni khai pa ke te ba kha wa da Canada wi de se pho no Canada ni no mi we da chi ko de be no la u bu we da da ko America u we da la ko America kliso no ko ta ni no abobor ke no ko la da no ki ni no we ni Canada chi ko no do Canada นี่เนาะนี่ไม่ควายแต่ละมุขกลิตอวอมีรีฮอกคูเนาะ geography มีรีเนาะตาเซตาลามีรีเนาะอลอกะลูซาเดเวนิอเมริกาพะอัญญาบาซาดอตาลอตนนอนี่เนาะอเวติอลอซออุตเสดมวยดออลอซอกานี่เนาะแคนาดาดาเวนี่อเวติอุเวดาเดอโรรามเนาะลอกลิโซปานี่เนาะคอปลุลาเวติอุเดเวนี่อุเวดาลอกลิโซดูนี่ดิอเมริกาเตเซฮูตานี่เนาะอุเวดาดิโตตากะคาเชกตอนี่ที่ดาตากะปุกโปรละเวนี่มุกโปโลจานี่อโรราเนาะบลอดิเนี่ยตาลอตนนอสิก่อนเนาะเวนี่มือหลอนี่โชมาหมอเนาะดินี่ตีอู้หมอเนาะแล้วก็กว่าสวรรค์เนาะแคนาดาตาอุตุลอชอลอตานี่เนาะลอชอเดอเมริกาดีเลยหมอเนาะแคนาดานี่เนาะเอาไว้มีแต่ที่ก็จะเป็นแล้วเนาะโอ้ยแต่เด็กกลือเนาะ the population นี่โอ้ยแต่เนาะแต่สินุยพอเยอะคุยก็แควมเนาะแต่สินุยก็แควเบลมเนาะเป็นไม่บาดเจ็บนี่เนาะแล้ววันนี้คิดว่าจะชิคุยตาปลาพลาบุเนาะ37.95 million เนาะเอาไว้นี่มีแต่ Canada population เนาะโดยแล้ว Canada นี่เนาะเอาไว้นี่พอทุลีพูโอสิก่อนเนาะอันนั้นก็เนี่ย Canada เดอเมริกาเดนี่เนาะแล้วก็ที่พอแล้วโอ้โชว์แต่นี่มีแต่พอทุลีพูหมดเนาะ native เนาะเอาไว้นี่ indigenous people มเนาะเอาไว้นี่พอทุลีพูเนาะเพราะฉะนั้น Canada นี่พอทุลีพูอันนอกินี่โอ้ยดาเนาะแต่ก็แควคือกะล่อนนุยกะลาบแลเนาะแต่ก็แควคือกะล่อนนุยกะลาบแลเนาะดอกพอทุลีพูนี่เนาะโปเลอไปที่พวกเขานี่พอเจอคือจะมีเนาะว่าจะไล่แกพอมีมาตีมนิ่มดาเนาะพอเห็นว่าตักสอนแล้ว misinformation เนาะจะมีจะตอบว่าคนนี้ไปชมว่าได้เห็นนี่ไปกที่ว่าจะนี่มีว่าเนาะเอาไว้ที่นี่ดูด้านนอกอ่ะดาวปากกันยอพูเนาะให้เราเลิกเรชาร์ปาเนาะคนนี้เอาไว้ที่อุตาขจิขบุนี่เนาะดอกวัตถุลิปโอเอดาอามาเนาะแล้ววันนี้แคนาดานี่เนาะดอกแคนาดานี่เนาะแล้วปุกุยนี่เนาะบัตร colonize ออเลเนาะ England the France เนาะ England ที่ก็ the France colonize เวดาเนาะเปเวดาวันนี้แคนาดาดีโตวันนี้อังกฤษเลยเปิดเวดาวันนี้ก็ละตุก็เดก็ไปจอยเนาะแล้วปุกุยตัวเนาะก็ได้ในอังกฤษนี่มีได้ที่ก็เบลเนาะฮาเปิดเวดาที่ก็ถ้ามันหนีเวลาที่ก่อนดีนี่เราเปิดเวลา colonize เวลาดอดูยามเนาะแล้วสู้เสกจะเป็นเนี่ยก็ได้ในปากคือได้แคนาดาก็ได้ในว่าแคนาดาพูดสิพันนี่เนาะเป็นมีปัจจัยเนี่ยทุกที่เนาะนี่ก็มีได้แล้วเอาไว้ในอังกฤษดอกก็มีสิก็ได้แล้วเนาะ France เนาะเอาไว้ในพวก France ที่พาอุลาแคนาดาอามาดอเอาไว้ในแคนาดากลอเนาะเอาไว้ตกลอแล้วพาก็ตัวก็จะนี่มีสิก็ได้ France เนาะเอาไว้ในกลอเนาะ French เนาะก็ไว้ได้ก็ได้ในแคนาดาได้ไว้นี่เนาะ
awede doni baweda atata ble no atata ble ni no la tukto khokaya khusi nui pu no woda ni data no the Dominion of Canada was officially born on July 1st 1867 no Canada ni uple thawada la July to tukto khokaya khusi nui no do tilala aweni tukto khya khosi khi phani mani no apukwi ni Canada Day ni no ta ko da la Dominia Day no ba sa do ti lo la to ko kwi ya ko si ki phe ni no pa ki ko ki da la Canada Day ni lo no khu ta ni no awe ni mi da Canada awe ni ata si so te set mo phola ba te pe te nya di ba no ke ni ba kwa sa wa no Canada ni no awe to the state ba no uwe da de awe ni mni la uwe da de awe ni province te pha mo no province ni pakanyo ko era chale ko cha ko ria di ni ti pha mo no ko cha no chu mo province ni no do Canada ni no oeda no province ni a bit chi no province a bit chi the territories no territories ni local wala with the power ni oeda third ka no ko ta ni province a when ni a bit chi ni no terbe no ke weda Alberta နော်ယကခေါ်ယကဖြစ်ကွေးဒါဝင်းနေတခိုင်ဒီသတိချက်ရှတဲ့ဘင်းနေနော်ဝင်းနေကဒါ Alberta နော်တော့အဝဲအနော်တရနော် province တပိဒါနော်တရနော်တော့စင်ရဘင်းနေနော်ကေဝဒါ British Columbia နော် British Columbia အဝဲနေကဒါ province တပိတော့စင်ရဘင်းနေကဒါ Manitoba နော်အဝဲနေအနော်တရဒါဝဲနော်အဝဲနေအမီဝဲနေနော်သောပါရဒီတော့ဘာထူလီဖို့ကလောနော်ဟိုတာနေနေတီရလာနော်တရနေလောကရတာဒီတော့ဝဲနေekli mo no British anno te ya mo no ba mnu khola de block awe te ni no but colonizer la British no Manitoba ni ke da province te be do senior be ni ke da New Brunswick no New Brunswick no ke da province te basic ko do awe ni senior be ni no mi we da Newfoundland and Labrador no Labrador no Newfoundland and Labrador awe ni mi da province te be no ye bir be no do khu bir be ni no mi da Nova Scotia no to di to ba Scottish no ba te ba open ni ke mi da ba Scottish no ba la Scotland mo no do ni mi kwa da we ni England ni awe persi ko da Scott when ni Scotland no la ke o da la UK bo mu bo no ko da ni province the be ni no khu be we ni mi da la Nova Scotia no nui be ni no Ontario province kho be ni no Prince Edward Island no Prince Edward ni ke da ko England no so ba phu kwa mi mi no Prince Edward Island no chomo ba te uni we da mi la so ba phu kwa ra ta la ka po di ni no ba khu ti nya a tho mo no do senior be ni me da no Queen Bay no but no ko da la Queen Bay ba sa do mi me da la France no when ni French acloni me da Kim Bay mo no ko da ni na edo ko la Queen Bay te ne do ko la Kim Bay te no la pu ni ye ko Queen Bay ba sa da ye le ni ka na wa da la YouTube ni no when ni ke mi we nya ke da French aclo no me da Kim Bay mo no the province when ni senior be ni no mi we da Saskatchewan no you ko burba na ye ba dogna ya the blue one ya la YouTube ni de to ye ko ka ba no Saskatchewan province no the be we ni no do away ni mi we da away ni province a bit chi no la away ni Canada bu no do the all province pele be le kwa la Canada mi dogna ni na drop your comment no kwa la da the comment no the we da la province pele be bu le mo no the territory no lock war no we da the kala we the po we no away ni mi we da no Yukon territories no do not ya da we no do Nunavut territories kibit be no when ni lokwa kibit be the be ni no Northwest territories no kala kechit the be mo no huda ni pagkwa sa wa no when ni
bakawera la province no province the territories ni ta lo cho ueda di le mo no do Canada ni no akewera apukui ni di tete to kera colonist ko no do aweni ueda political division mo no aweni kwela da lo ko wom kala province a bit chi the aweni territories the kani agera political division no one no power da aweni hoku no a chada we do panolo la tirukote no atanolo hoku no political division da we no do ani kewera 10 provinces the 3 territories no do aweni talo choda Canada province the Canada territories ni no atera province ni no bata diu toweda la no Canada tesa kuthida we no constitution act la bata diu thola la April ti chinui to to kto khwi kya kho chi khi phani no la April ti chinui to to kto khwi kho chi khi phani diu thoweda no aweni pete le province the territories no territories ni no but di utoweda la federal law mo no federal law do when he mimi a province ni but di utoweda la constitution mo no hoda ni data federal government hadi ni aweti ueda control do de ke la territory state pa phoko mo no hoda ni keda jai mimi ra territories ni no America sorry Canada ပတို့ခုသိတယ်ဝဲနီနော်အဝဲတီအစုကမောဝဲတာတို့ကျဲနော်ဒါ right မနော်ဒေါ်မိမေတာ province နေ local war မနော် local war ဥဝဲတာဒါပတို့ဒီတော့မိမေတာ America ဘူးနီ state governor ဒီနေပေါ်စားဝဲတီကိုစစ်ကောတာ governor တဲ့ပကြကြလဲအစုကမောကိုဝဲတာဖဲနီမိဝီမနီလာဖခုတတော်နီနော် federal ဝဲနီနော်အစုကမောကိုဝဲတာလာဖခုဒီနီနော်ခုတနေဝဲနီမေတာတနော်ဖလာဒီနီနော်တော့ Canada နီနော်အဝေခိုနီကဲဝဲတာမနီလဲနော်ပွာလဲအိုလဲ Canada ဖာနီတင်ညာလောက်ကောကလောမြန်နော်မေတာ Ottawa နော် Ottawa အဝဲနီကဲဝဲတာဝေခိုမနော်တော့ capital ဝဲနီနော်ဘာတာခုချထော်လနော်ပါမူ Victoria နော်လက်တကထိုးခေါ်ရရချီနွီဖက်နီနော်ဘာတာခုချထော်လနော်ပါမူ Victoria လဲမြေဝဲတာနော်ပါမူ Elizabeth အဖီမနော်ကိုသားနေနော်ပါမူ Elizabeth နေခဲ့ရကဲတာနော်ပါမူလအင်္ဂလိပ်နော်ပါမူခေနော် United Kingdom တဲ့အင်္ဂလိပ်နော်ပါမူခေတော့အဝဲဖီးတယ်ဝဲမြေတာပွားတကနော်အဝဲနေနော်ပါမူတကနော်ဖီးတကနေမြေတာပွားတကလားအခုချထော်ဝဲတာ Canada အဝေခိုမနော်တော့ Canada နေနော်ဝေလဲမီဟုစားဖလာဝဲတာအာမနော်တော့ province တေဖာနီအဝဲတေဝဲတာတဲ့အဝေခိုလောနော်ဟိုဒါအဝဲနေprovince a bit chimuka the territories the bimuka no we te oda we ko no ko da ni Alberta no away ni Alberta no province we away ko ni mi we da Edmonton no Edmonton do kibirbe ni no British Columbia no province we ni away ko ni mi da Victoria no Victoriaတော့ the bit နော်Manitoba နော် Manitoba ဝေခုန်နေမြေတာ Winnipeg နော် Winnipeg တော့စင်ရပေနေနော် New Brunswick နော် New Brunswick sorry New Brunswick အဝေခုန်နေမြေတာ Federation နော် Federationတော့အဝဲနေပေါ်လာ Canada တွေပါရဖာမြေရပါတယ်ညီပါလို့တာပါပါနော်တော့အဝဲနေ province ရပြီနော် Newfoundland နော် and Labrador အဝဲခိုနီနော်မြေဝဲတာ St John's တော့ St John's နေနော်ရချေကွာဝဲတာနေနော်လာ Canada နေနော်မြေဝဲတာဝဲတဖက်လာအမှုကတကလာတော့တဲဝဲတာဟီအပွေနိုင်ကေပါကတနော်ခီကလော့တီချန်ရကြတော့ဝဲနေပိတဲကြလဲတဲဝဲတာပေါ်တာဟဲနေနီကိုဝဲတာခူကလော့sorry ခုကလာစစ်ဖောက်ခုမနော် media income နော်စစ်တနေပွားဝေဖိုးဖက်နေနေမြေပွားတိဖက်လာဘာဟောဘတ်ဒွာမနော်ကိုတန်နေတမီပွေအိုဟီနေလပွေအိုလဖက်နေနေတော့စင်ရပေနေနော် province တပေနေ Nova Scotia အဝေခုနေမြေတာ Halifax နော် Halifax မြေတာ Ontario နော် Ontario ဝေခုနေမြေဝဲတာ
ye power da la bu ne Toronto me no ba sa do ye kana la YouTube ne ate da la bwa Canada po da power da la Toronto ba no awe ni power da la Toronto no ကိုသားနေအမေးကြရနော်ဘာ Canada တွေဘာနဲ့တဲပြဆောက်ဝကြည့်နော်Ontario အဝေခိုလာ Toronto နေအဝေတိကော်ဝဲတာလာ Toronto မနော်တော့စင်ရprovince စင်ရဘေနော် Prince Edward Island နော်ရကြိုက်တာဟောအဝဲနေနော်တရဝဲနေနော်အဝဲနေအဝေခိုနေမိတာ Charlottetown နော် Charlottetown တော့ Kimbay နော် Kimbay အဝေခိုဒီနေမိဝဲတာ Kimbay City Saskatchewan ဝေခိုနေမိဝဲတာ Regina တော့ဥတီဝဲတာ territories နော်လောကဝနော် Yukon territories နေအဝေခိုနေမိဝဲတာဘာမလို့ Yukon တော့ဖေးပါလဲ Okay အဝဲနေ Yukon let me check နော် YOUKONအမြေတာအဝေခိုနေမြေဝဲတာ White Horse နော်အဝေခိုနေမြေတာ White Horse တော့စင်ညာနော် territory စင်ညာတပိနေနော် Nunavut territory နေအဝေခိုနေမြေဝဲတာthat play နေရသပင်နော်ဖာနော် equalate နော်အကောဝဲနေသောကောမရချုံမကမြေတာပထူလီဖိုအကလောမနော်Mimera Northwest Territories awe koni miweda Yellowknife awe ni mieda no Canada no awe ko province state pa awe ko da territory state pa awe ko do mi Canada do be awe ko ni mieda Ottawa no do yamalo ni da tor mi la no Toronto ni but ko la Toronto wa ko da la Toronto noတော့ကပြနေတဲ့တောက်တော့ဆက်ရမွေဖိုလာဝဲနေကနေဒါတခိတာလာမနော်ပြောတော့မနော်အဝိနေခဲ့တာအရောရာမနော်တကပေါ်ကနေထိရနော်အဝိနေတမီဝါမာလာကွန်ပျူတာပါနော်ဘာလဲအိုလာကနေဒါတွေပါဘာတိကချိဘူးလောနော်ဝိဖတ်ဒိုနော်မှန်ပါနော်တော့အဝိနေမိမဲတာနော်ဝေဖလိုက်နေပတ်သက်ဝေဒါလဲယူခွန်ပါရာနော်အတဲတော့ဝေဖလိုက်နေနော်သေတော့ပါဝေဒါလဲတက်စောထော်နော်တော့နေဟာလောက်ခခီနာရီနေတာခီလီနော်ဝေဖလိုက်နေနော်ချမရခိုင်နေကဲမလားဟိုလာထရန်နော်ပညာပါ Okay ကဲရတာကိုချက်ဖို့လို့တော့ဒီအဲ့ဒိုတင်ညာစစ်ကောလာဝနေကနေဒါနေနော်ဝေလဲ dangerous ဟိုอ่ะနော်ဝေနေနော်တာလော်လာ dangerous လာဝေပူနေအိုလော်နော်လာလော်ပလီတယ်မနော်အခုတည်းနေဖိဖိနေနော်ရအဝဲရက်လော်ဝဲတာနော်ဝေတနော်နော်လာဝဲနေနော်ဂီတာနော်လာအလော်ပလီကတလာဝဲနေတမူတာရာကက်ထောအာမနော်ဒီနေ့တည်းဝဲနေတဖို့တရအိုလော်တယ်မနော်နော်ဂီတာနေနော်ကဲတာ Thompson City လာအိုဝဲတာလာ Manitoba နော်တဲ့တာအဝဲနေ dangerous ကတလာ Canada နော်တော့ခိပိပနေနော်North Battleford or la Saskatchewan no do the plat la when you dangerous no la lopli the uda when you crime no tamutara ani no Portage la Prairie no or la Manitoba sikolo no do no gilwini no made Prince Albert in area no or la Saskatchewan no do no gijani no made Quesnel where la British Columbia province abu dom sinya no khu bit no khu no we khu plum no la when ni oda the high crime no tamutara ani no west kiwi no where la Alberta no west kiwi ก็เต็มมีบ้านเลยรักเลยดอเอาไว้นี่นอกินนี่เนาะมีแต่ Selkirk โอ้ยละ Manitoba สิก่อนเนาะ Manitoba บุนี่เว้ยละ W พละเว้นี่อมีป้าเว้ละ high crime อักลามเนาะผู้ใดนี่จะมีโอละ Canada นี่เนาะฮับยาโอละ province อักานี่โอละ Manitoba บุดินอกิขอนี่เนาะ Terrace ละเว้ละ British Columbia province อบูเนาะno queenie no William Lake City la wera la British Columbia pusiko no do no de chi no la wera la high crime no de chi ni no
Timmins และ Ontario เนาะကိုသားနေဝဲနေမြေတာဝေဖလက်တချီเนาะလဲခီကထိုတချီခွီတပါဖလာဘူးနီเนาะတာရဲလောဝဲတာလဲအမြင့်ဝဲတာဝေလဲအဝဲနေ high crime မနော်တမူတာရာကေချောအာကတအလောတိဖမနော်ကိုသားနေနော်ဝီတနေ Thompson เนาะဝီနေเนาะတဖလက်เนาะဒါဝဲနေ province တိဖနော်ကိုသားနေတေအိုလာပကညလာအိုလာဖဲနေတိဖအိုอ่ะเนาะမေအိုတယ်เนาะနဲ့တေပြအားထော့ပွားပခဝဲတာလဲเนาะ Canada တဲ့ဝေကလိုတိဖိုင်เนาะလက် comment လောနေတေเนาะတော့တနည်းရိုင်းနေเนาะဘခဝဲတာလဲကန်နာဒါကင်းကမြေတာပွဲဤเนาะတာဟီလာလော့တီနေတာကိုဒီအာမเนาะဘာသာတော့ဝဲနေကဲဝဲတာ general မเนาะပလဲချိုးဝဲတာလာပကြကြလာအကလကလီတေဖာเนาะလက်ခိမနီเนาะတချေတော်မျိုးတဲ့ပခုခုတိညာကခုတိညာအားထော်ဝဲတာเนาะကန်နာဒါကကလိုလာလော့တီနေတာတေဖာเนาะတာဘရီဒိုမာเนาะ I live in British Columbia from Meramo 7B เนาะMeramo 7B ဒီတိညာနာလာရဲ့เนาะဟဲလာ Meramo เนาะအဝဲနေBritish Columbia နို့လာဝေမနေလဲလာ British Columbia province နေ Okay เนาะအဝဲနေတရရဲ့ဟဲ့ပေါ်ရလေရပါပလော့ကူရချင်းနော်စုကလေးဝါနော်လက်ညနေလဲချိုးတာလဲဝဲနေ Facebook ချုံမှာကိုတန်နေကွာတနေပါOkay တဘလီတို့မှာတော့ပကလေးဝဲတာတက်ဆော်လက်ကိကတကူလာမြေတာကော့ပြတာဆောကိုတန်နေနော်ရေက break ဝဲတာ2 minutes တော့ကေ live ကေဒီတော့အသီးတထောတလဲတကြီးမနော် Please tell more about Canada history နော် Okay နော်အဝဲနေပကတဲ့အထောဘခ Canada history လက်ခိမောနော် I live in Prince Albert Hi no la Prince Albert where did the letter bala Canada not bloody bana but the thick hasinya mo no Okay me chi bakla ta so sinya kha no tapi no subscribe ya thumbs up ko la comment phani de no see you in next 2 minutes okay